Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Yaziwan manakashpaka fichilla. Kikinka sugmanta yachangimi. Sugrexishka yanga purinaman recta. Sinchi trabajo tashitashpa. Imata mana ruraspapish. Hawaja karupi wichashpa recta. Kikinpak mikunata mikukta. Sinazatik platukunatapish chaypi sakikta. Manakashpaka sugdeverta kikin tukuy tuta rurashpa pakarishka hipa. Sugmasi mañachiway nikta. Chaykunaka punllanta tsaskijkunaza gentikunami. Kutinkunataka manataq yachaqkuna. Proverbios 21, 25, 26 nin hilla runaka imatapis charina yuyaywan wañukunllami. Shina kashpapish makita mapayachinataka mana munankunachu. Shurkunaka imatapis tukuy punlla munashpallami kaynan. Ashtawanpish kashkata ruraq runaka makita kacharishpa kunkapaqpishmi charin. Shuk hilla runawan shuk alli shunqu runawan chimpapurashkami. Hilla runaka imata mana rurashpapish chaskinallatami munan. Kutin shuk alli shunqu mana mitsa runaka trabajanmi shuktaqkunata ayudankapaq. Payka kunatami munan. Kikin Jesusta katikuq kashkata wakin rikuchikunaka kaymi. Kikinka yalliwan kujkanata yachana mana shuk chaskilla. Llashaqtakunata yachaq mana mitsaka. Kayshina kawsashpaka Jesuspaq ejemplotami katikunchik. Payka imata mana mitsashpami shuktaqkunaman tukuy charishkata kurka. Paypaq kikin kawsaytami kurka. Kikin kushkita mana charishpapish llashaqtami kikinpaq tiempota, fuerzata, shinallataq animota kuytukunki. Ashtawanka mashnata chaskikushkamantachu mana kashpaka mashnata kukushkamantachu sustarikunki. Kikinpaq imashina kayka shuk ashtawan charinallachu mana kashpaka llashaqta kujkana. Kikinta katiq kutin mandak Dios mayhanman imata kuchun mañaqpika shuk yuyaritami aqllanakanki. Llashaqta kusha mana kashpaka mitsa tukusha. Llashaqta kushpa kawsaqka mana shuktaqkunallata bendicianchu. Shinallataq Diosta hatun yachichunmi ñukanchiktaka llashaqta bendician. Imakunatapish kugmi chaskikta yalli kushikun. Diosta mañay kay punlla llashaqta kunkapaq shuk oportunidadta kuchun. Kutin chay washaka paktachishpa ñawpaqman katinkapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.